Welcome to the Leading Sight News. (108) Bokajan SD LEC along BJP pen election campaign rally long thomadim pedopon. Bokajan LA constituency along BJP atum nilip Bokajan na pen Borjan MEC constituency along mega election campaign rally pemanpon. There ni phain kora toksiar ni ada porphai capen nilip MEC constituency Chukhela mini stadium ke pathua klamalong Assam Legislative Assembly election te bokhet ajok kaprek ratcharia song atum dode sangsia sonsi BJP atum ta vote ke hangamei mate campaign rally pemanpon. MEC Pabitra rong pipen meki phalam thejai ponsi star campaigner Karbianglong Termas Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MP Amar Singh Tiso aluhiaman pen chitongdun. Nilibarat ongdung pen BJP pen kachitodun Bokajan BJP a candidate Sorjorong Pharapan vote hangpi. Laso pen aphi anarlo porphai krihini malom Bokajan mini stadium ke pathua klamalong Bokajan MEC constituency along pen sitame ongdung a vote ke palong jiaphan EM Madhuria Dhekir Phukan pen Mechari Ponsi star campaigner Karbianglong Termas Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MP Amar Singh Tiso aluhiaman pen chitongdun si vote ke hang piamei mesen pen pedopon. Anparta campaign ajay mekateng penanarlo porphai hini malom pen Borjan MEC constituency ke parlo HDP Sport Association playground along sitame me pedoponsi star campaigner Karbianglong Termas Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MP Amar Singh Tiso atum chitongdun. Jai mekateng Borjan BJP mandor committee me phu sundor Tiso aluhi pen atum pen ahin hen kedeng amjai mek en ponsi board chairman Philip Teron pen me kachitong alam thei thanpon. Sapapani pen Francisco Nangelo Aberta, The Leading Sight News. ASDC avot doan ke BJP party atuma phansi nona phong MLA election ke pipo posi pherang ke maya long pen Johnson Bepen pangdakpon. There ni phain kora toksiar ni Autonomous State Demand Committee Chihek Ben ASDC asai hemalong ASDC tiri pi atum pen pherang keme ignipon pherang keme long pen sonasing terang pen kaningje pon ke hemprekang thim apharman kachesong pon lake pharokre sir kebra trongner kebra trok aru ni phai kre toksiar ni pen chesong bom wang bom lo lapen piningan election sitame chipate dun lo lapen chesong bom wang bom si nonan sitame chesong pon lo lapen pining 2026 aningkan MLA election sitame ASDC party pen Chingwai Ponsi Karbianglong West Karbianglong lapen Dimhasau pangrum pet pen MLA bang trok anghoi sitame candidate chepaklang dun lo mate nomination na lo sitame jok dun lo bonta hemprek apharman Assam Sarkar pen tarpaiter tok kedoji aphan kedam tangarni Forum for Autonomous State Movement atum pen lapen Karbi Richo atum pen Chingwai nang pusi Assam Sarkar atum pen lamchak nang chipilo Assam Sarkar atum pen ASDC KSA KNCA atum aphan MLA election aphilote Assam Sarkar lapen Forum for Autonomous State Movement atum pen si isi mesen kaching Chingwai padopon pu isi tokjir alo nangapali penajok bang trok MLA candidate nomination alo jok dundet pawai pesitame There ni phain kora trok arni scrutiny mate withdraw arni abangke nilitum SDC candidate ke doan anke chi withdraw datlo mate chi end datlo posi sonasing terang pen ningje pon Dipu pen Narson terang nangkelo Aberta, The Leading Sight News. Alam thebangke lailo alman ke hang kontu ba besbit ki doalan thebangke Autonomous Demand Committee 1986 17 May pen amang pa thek date pen hempreka abha kachesong KNC katu bicalang pen junang kachesong bang bom lo lapen ke 89 anikan pen ke election sampai parti junang ko so si bang bom pen nonan andeng pining 2026 nikan make nilitum MLA election lakili ko kami Chingwai Kingsai pen kami nilitum long trok pen en sihat di masa pen long trok Karbianglong pen West Karbianglong pen so pen si trok kalau nitum kini dia kami case dulu lapen ke ilitum ke bang bom hemprekang ke solo Sarkar pen ke tiki bom ke dalam 11 July 2025 kami
Dispur Chief Minister lasus conference bolong titi mai sekat yang long itu SDKC pencenglok perang kohir untuk master bukan kadu be di garden pen lapen ke kadi dicu alang semua tempat kan tolong tiba saya pen Chief Minister ban Israel tang film yang betul bisa solma de cibio thompiang mo pen kai partai katuna lasong thun pen ke bangkom ke damtang apor labe dum formal informal kami itu tinggi cetan kami bangun no problem itu kami desa kami pinggul lo tinggi cetan kami nampak dukung lo dudelan kai pada itu utwa bisa kami pilih tuan impen pressure asal kami ba kati gija pada kabori pon papa dukung lo penalang tung lagi apa nang lerok lo declare den lo lasuk ke rajoksi pilih tu impen kami ASC ini kami candidate kami ASC dominate candidate along through kami tu face tu dikir lo 23rd ni nomination file dum lo pen ke 26 ni bangga ang dengan scrutiny ni withdrawal nya nang nali ro kasi la songbong pen government ki bomba development itu long ko return itu ASC KSKNC ketika sesongara rapan lasuk 11 Julai di ketinggi putot election api do plong tem langsung keting wai pon hampir apa keting wai pon makai adi do pen pangceng pon tu batu pon di jum pon sunat keting wai pon tem langsung alam cak itu ban etok pen deten pen tuan nak paci di pon lo asam government impet principal secretary pe tuan lam cak anang lala lalu napa lelo lahai alam sim taksi nilitum asomni pen tingwai singsai kami kinotang tu सरकार तुमसी पॉजिटिव रेस्पॉन्स कादुवे प्लोरम देली तो तमे लसोला अपथा पथर लाम चारि फोन तेने उथर कपा थपन पपा दो तुजी लहाय लाम पेसी ये तुम चराय पपा तेंसी बे तुम ला लोंथ्रक कैंडिडेट के प्लेस फोन दा रोंखांग 11 रोंखांग व 111 रोंखांग कंसेंसी पे गया नि फोन बे अलान पसी itu nominate dulu SDPet alang diskusi ada nomination 5 pi dulu lapen ke Alex B alang dan 112 amri konsensi baik pensi itu candidate pi dulu lapen Enzo Sterang 113 kaplong SD ele konsensi ada pensi pi dulu lapen dan itu 110 labang ke Gulson B alang pensi itu nomination 5 dulu itu nominate SC dominate candidate pen ahi asopsi lapen ke da kharohat 109 kharohat ele konsensi bangge mondolini alani pansi tu papes dulu papai dulu lapen ke 108 labangte bukajan ele segmen ala ke komolsing bi tu setel ku bidabang tu takalang lo la jalan tu si papi dulu putar betul ko bisa bi lasuk ke to penang ke palle penajo nilitum tabe tingwai sing sai ben laso election laso se laso kacesong hemple parma laso se kacesong ke pangtang kon ti Japan lapen ke kace ki tabe pacun kon pen prabjin pen laso government tabe positif laso response ke pat do kon ni pada palang ke kadu ke sai pen nilitum lalang tu bangkrok kami party kejiwa tempen alam kami withdraw down 26 anisi kasi nanto man tabi lahi kado wala me taw ni turuk to ni report ke lalo rarapan itu to ni report lo nanto bat tredi de kado we tabi hempe ka join pen dili tu la solang de itu de polo lapen ke itu ke kopela itu han angka cerap tu lalap jak tu proyeksi laso tengsi abutar satu itu rat tabi so tengsi tu tabi cerap tu lasolang dan pacini pon jabat sirapat kami pacini pon jabat itu lasa presbit pakai kepada polo lapen itu dia sakai dua alam kami presya aku buat alam jaku langsung sepak lapor si pansi ini menit itu ni ASC dah kan jihang tu tekter di sini mana teklo mute alam kan ke di sini tak kecil ke forum di sini alam kan kecil ke forum alam jenge forum pura ada ke kado asam dulu ala political party te kalidalan sosial sunang du mesen lo karbi employees sonda disino sido karbi employees sido dato ko sakuri claim dulu mati
cultural society kiwa to rengma to ku penceng lok atau kita dak dorapet alam tik registered political party election through selang namasi hala kadu itu na dorapet misan non itu registered 91 and kan registered ada kan ke employees election ang dulu dak lo registered political party lo prete ko puro ako employees dongke kidudun lah sonse pina tunga dulu lo na tunga ise political party pina lo registration do kolka solan mo se forum sang tuna ko lude ako itu kaiga ram nita government lo dunia tutana dudun po pusi forum ko salam isoma ang sepangtang Aseda ka apipit po tutana dudun political party le dimati political party lo puto itu apipit po tutana dudun ko dudun no ki phonsai do de ala solam kan se forum ke se Salah non candidate long throw din ka betul lah belum jadi masih lagi siapa pun mangga dan pengasih kita tampon kan kemakan senang pun campaign kamu masuk lama BJP lo je tanda government ke cari itu government solam kosi ni urung tanda government pe senang to government pe party pen bruta pranga ha tapir gaung bruta to ho ala ka party hisab party pen pulo Ratna Singh dan ये देखा नो party इधर बाहला किलकर बनी दाऊ खिरनी थाया ना इन्हें ता नेंगेलो कौन से नो नेंगेलो इधर बताइए सी इसक आप कुछ चन वांगो इसक आप प्रश्न वांगो तो तुमचे चाकतांग दरले नील तुम पहले कार्ड को लिखा पे तुमसे कार्ड लो si catang dele kupi posi kan bezo humi asli secretary tu masih kali se alang tu bangke hal lagi political meeting lo nanti cak pro government lagi cak lagi na political party meeting lo public meeting lo minister tu nengi Home Secretary, Joint Secretary Home, Northeast in charge, Allah bangse, solang kanjil. Sini cuma bang pulo, Chief Minister ko, kerja kali mana CM, kerja kali lah bangse government, as a government. A continuation betul ye bang. Bukan gaji sono, gaji sono. Government puru the government, Congress government bang suno. DP government bang suno, mana kapne ka party ka government bang suno. Government is government. The previous bang hala bangke, take up the 4 lane Kotwar, Kumatwar, no the Vaspiyat war hukumati. Vaspiyat is control to north east corridor. Government pe dalo jata lo. Alam se 4 lane of the war salam kita, pangcang kita, cleaning itu salam. Kita, api Kongres sudah plan nak ko, no kita plan nak ko. Government ko hisap pen pangcang tahu tu deh. Salah salam pen se, government pen tak naik. Par bangke pada jaya tu deh pilot ko. Pada jaya tu deh. Itu mah ada perut lagi, apa malu? Ada pernah pi arrangement. Icok je kan biang orang rasu, kan biang orang kita pun ada rasu. Noda, damna pulo. 11 July tarikh share ni Guwahati itu orang ada 5 kilo. To Assam government bangga chief minister में था मसी पुलो देगा. Objection है बोलो. निधि Assam state are low, autonomous state, Karbi Anglong pe Dimasa pula so autonomous state kim deje phana bangke lega poti ulu. Chief Minister ge Niltumbang Pocket,
Tengok, alam pun melaka kita le. Ini dia lo. 500 square kilometer. Mainly non Amrilo Global Block 2 pulo labangke return sinaku. Chief Minister bahani lu cetokal lu. Assam Chief Minister, Meghalaya Chief Minister, Kodaglo lu cetokal interstate border alam bena ko. Home Minister Umisang si cetokal lo, Umisak rohok lo. Asin itu आंदोलन kan lupa kan pen hai ala sota ini rata bujok ni kan pen hai tu mesti rata bujok jok ni tu sar ni alu jengta alu char silu na ni jengta chok che daji himonto bang ta dakat chimi sar bang ta ini ko kre mama sitalang lipu nilitum nilicitong dun hujala Agora tão longe, então não faz que se carbon lora não se croi lá pro poder, da solo lhe pita também sabe, tá? Laba não lhe adita, amat carbon lora tu que eu tolo, hangu jida lo, Congress a pema है, जाएगा थारे pema है, Mana pas dikon tak tak di son tak kiasi tak parti fodo ku ni dulong do kiasi do apa kiasi sina tem so claim so kapre tu claim asam tu ni si ni tunda mu hadiri hala Sorbanando sonawal panse na ke Chief Minister itu paprang lo aku ni ligala alam Chief Minister unda border alam singwa enong na sini tunda lo nonge abang dalo tu mahal itu mologe cukup lo cukup kan tera presidensi lo sudah lo hana pamelo ada nang le thanu umisa Kalau misal thano, nitung ke thano ke kokade ji, lason ke chokti ji tu Chief Minister bahini luce to bang hala pe, nalan bhojpuri dia nahi, lasolong le bang ke, mane hasi jain ja tu lage orang lagi. Nape 1951 ta jab home had been panse, ahoy ke thak lo 1917 nikalo tormas de Kiki होता है जो बहुत हिट पर किया था 1951 होती किकी किलो 1972 सेपरेटेड किकी होता सेम बाउंड्री से चिकन हाला बांग ना उमिसा फंथा की जालान हाला सोनवाल बांग से उमिसा फंथा पामे से उमिसा से चिपंगे लाफन पुलुते ला सरकार के किमतो फन पुलुते Masih give and take bukan? Benar. Masih non hamper kelam tadi tu pulo, non himonto cini pamelo lang, non bang himonto si kroilo, Chief Minister gaya bang si kroilo, masih laso lang bang ke, omisa pernah nilan kan pamenu, bobang, pel laso dokumen, council dokumen kini tu panggung hello, pel juga luar 1970 income 20 February asi sono belum tu napen 18 November the son income ta 1970 income aku si sono tu lo tak belum tu prek 9 nasi 244 year bang no anta om jangan tu kau dah dak bilang lo ke thik dengan tu si lagi हाँ बैंक हलो भांग पिलो यूँ करो दाहूँ उसी ने ये थुरा ये तो आके टेक करे नहीं तू मिलामेंट पुंग तलु ससामन देती hangrape na poponon hangrape na pusi kubomlan mu hangrape na pusi kropilu krudem pare kantonan chalu nanongeng tondula soksa sela bang kisah sela hangrape na pu na uji timung da ni tu thakade heita na tu dulu ya dise tu wango da sitai na ko
대타근데 니도 지금 홍도다 조금만 이까무 시다 지 햄백로 하바 고네나 나 저라 태기만 해두지 다가 호야 디시tum 제땡도 남다 요라 스마트다 이태 타근데 니리다 타근데 니리가 는 시도 못이 니리게 이누도 하다라는 얘기는 봐 하나 소리다 니리 꾸루 나도 왜 Nituma party ke jekro sarlo ya disipen ke nasib John memorda pidam nang a congress a jai ka thar ka do ve jai ka thar da do ada MP dolo pot ada permission pang ke MP pang na ko John memorda mata pidam sar na pada ko hala lo lam thege se min bidinga lo mo at thanya an thanu bian ka pang la ka preklam lo da alam ke सरकार भने तुम कोनी देगो गला न सरकार पना तुमी पिनी ले किदल पेने तुंदा नमसन फाइल आलु पास आलु ओ बंदा किसी गाय से ये लो तब जोंसी माने निर्दोष बंदा कि तुलसी में बोकोसी में वो बांस की चिंवा लोला Nasiya tanah misalnya file na, ala tu nak calo, itu mungkin kalau pulo, tetap misalnya file na, itu mbok si joy putih mbok na, government pen, singki sing meya hala soang thunubang July 11, kacing kitangan thunubang kedua bang sing meji ku, lupa dah hala lem na, kali dah tak, putar kali to, election thunang putar mutu, na, mat. Ciri jain dia apa? Tahu ciri tu dia apa? Kisung se, apa sih nanti soalnya bang file dia nak. Bukan thana lo bang trok, soal file lo, pass lo. Tak, itu bang, batai jengwai sih. Dari lo government tak bang lo po, itu, ala, Julai tarik Krisia. Kacingwa yang pun pen parjak pun lok bangsi jual mencopo. Aku api jual tujuh mat, aku ceng pen dam tunai ko bangke si sardai. Alah solamo sih. Cekrolo zatumi ala district dah ni tu dam lo 25 earning. Dah kepada ini betai, tom betai kita coaching wahai lo sudah. District asal tak kau ni lah, okey. District din dah. Ini tu mah district है. District kan gimana? District committee ko. Tadi puha, bukulah district ko lo. Terus kami long district lo. Sonsi itu lo. Alah district asal tak kau lo pulang lagi mana? Itu सरकार ने cak lo, apa? सरकार ने cak tengkan halang. Julai tarik Krisia, kacingwa yang pun pen parjak pun lo na. Labang sih di bawah mencot ku. Walau mencikrai pen sih withdraw them. Sorry, aku alu. Pangkas jenalam kia putha ko anang dengsi Karbianglong Autonomous Council atum kitar lip kitang luma pura hamphanga song atum pen Karbianglong Autonomous Council alongan kahumridam. Kedamtang theri ni phai hini arni alam ki mate inut angtan pen kevang behanang eklama bang phu Pangkas jen pu abang phu Karbianglong Autonomous Council ke parlo Health Department mate Additional Chief Medical and Health Officer District Media Officer sahem along kang habdam cheklo lasojok Karbianglong along penang an hamphanga song atum lo charlie song atum pen kachesong sitami deng ponlo lapen Pangkas jen akulat mate Jane Store sitami panghap cheklo lasolam kia puthak ahok akang sai ke longji lapen ke long nangji lapen Pangkas jen abeha ke claim trading license dami ingthan lap nangji anparta contract ke claim awarasai anta ingthan pon lap nangji pusi ke dam tangarni memorandum alotami jobdun lapen memorandum pajir damdat pen pinian ke hithi rui an nang choksi laso puthak ko an angdeng si kitar lip ke leloma kelang cari tang loma mate kopi koson angdeng lesi buka cini jia phan pura there ni phai kara toksiar ni KSA KNYC KNO
pendang lok yong dung hamphang asong atumpen chelang si Karbi Anglong Autonomous Council Medical Incharge Secretary along an kahomridam KNYCMI phu promoteron pen pherangke thengno kaningji ponke Pangkas Jen alam ki getar liba bangke tangerlo mate Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary along si dolo posi Medical Incharge Secretary penang pachinidun bonta hala bangsa report abang rada hong jailong non anta wan velang lapen paklang nang chia porlo ate hala bangsa report ki kopi tong ke dolo ne lapen rad hamphang asong atumta chining tungduk setame Pangkas Jen aphan kerai dunlo ne kalite ahok akang sai tong ke wan pone lasi Karbi Anglong Autonomous Council Medical Incharge EM lapen Karbi Anglong Autonomous Council Medical Incharge Secretary atum aphan training rilo Prabjin penili tum aphan labang so report abang nang paklang nangji mate kachini nangji nili tum aja kongdo posi podmoteron pen ningje pon kopi si ing sai dunma posi pini Paul terang padmateron sermon hanse verson rongpi lapen ari sangho atum pen Karbi Anglong Autonomous Council humridam si radaphan nang pachini pon di penili tum apherangke Nerson terang nagelo aberta the leading side news ini nilitum ada party song ji pipin na chingrum tet pen sevang lo ka chingrum tet pen ada Karbi Anglong Autonomous Council long kewang nang kok bang kedam tangar ni nilitum na chenglok kape ka song pada KSA pen chenglok KSYC la pen chenglok kape ka song tu ada Pangkas Jen abirothi again saput hak ilitum ada chingrum tet pen isi memorandum pajirlo memorandum pajir nang kok bang ke ilitum aphan ka hok peta kang sai nangi mate trading license mang ingthanangi la pen alang li ka choklem bom hala contract a farm bolone a company bolone hala bang blacklist claim nangi pusin ilitum la sonia ke mang pensi pachu memorandum pilo la pen pini bang ke ilitum hithiru ya phi nang chumri phan bang lo ka tarli bang ko anang deng se ke deng ma po non secretary ke hai medical ya or medical I in charge pen thanu na teng de tarli bang tangat lu pusin ni than tarli bang tangat lo la pen so la bang so report bang ke principal secretary mate PS ari deng se dulu bon sa tame hala bang so report bang ke alang litum public domain long wanagi polo publicly alang li bang claim nangi polo athema hala bang so report long copy tong do ne nilitum ladak song tu mani chini ne derlo kirai lom ne mate ahok per kang sai phasa ladak katiar lo ne la bang so butha bai nilitum chini unde apotri nilitum ma ke Karbi Anglong Autonomous Council ladak I in charge IEM lapen ladak a secretary mana kachuning ri padikrim lo hala bang so report bang ke nilitum man piklang nangji athe nilitum a rights do kopi pon ma pulo patang te nilitum hada office ong na visit dam lo hada office ong ga visit dam pe nilitum hasi nang thanik dak lo je Pangkas Jen amuni nang chotoi vek do bahini halang nitum si nang kangkir po apot si non a report ong halang nitum ang phun kirai phanone kopi polone hala bang so bang ke puthak bang ke nepi klang ke naji non alang nitum deep joy bang ke nilitum la bang ke ning sami ke la bang ke alang ni phan protection ki pi son se mandel lo apot si Prabjin ben la bang so report alang nitum publicly kurina po mate public bang kurina po la pen nilitum ke mang ben ke cheng ben kopi ma non tuana la lo Sony ben lo mang thiplo jong thiplo Prabjin ben alang li trading license eng khana po la pen Pangkas Jen buganu kapre kalilo alang li ke nepotism a product lo apot si alang li ka choklem bom RK Enterprise pen chenglok MK Enterprise hala bang so a farm a registration bang ke Prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council pen blacklist claim nangi pusi nitum hin pen ke da KSA pen chenglok nitum song kapre hang paso dak lo lopen akang sai long li tik bang ke authority atum han ke nitum hin pen ke pressurize bang ke pivoy ko আহিছো আমি কাউন্সিলত আজি KSA বা KNYC বা বেলেগ অৰ্গানাইজেশ্যন ফালে পৰা অহা নাই যোনটো যোৱা দিনত দোকান বন্ধ কৰা ধৰি কিনি যিমান আন্দোলন কৰিছে তো কাৰ্বি ৰাইজে আন্দোলন কৰিছে আৰু আজি আমি ইয়াত কাউন্সিলত অহাটো আমি কাৰ্বি ৰাইজৰ ফালে পৰাহে আমি আজি আহিছো আজি আমি একতা হৈছো আজি আমি একতা হৈ কিনি আমি যোৱা দিনত যোনটো মেমৰেণ্ডাম দিছো মেমৰেণ্ডাম দিয়া পিছত আমি শুনিব পাইছো যে ইয়াত Pangkas Jen বা পংকজ লালৱানী কাৰণে ইনকোয়াৰি হোৱা হৈছে বুলি কিন্তু ইনকোয়াৰিত কিমান কি প্ৰসেস হৈছে বা ইনকোয়াৰিটো কিমান আগবাঢ়িছে বুলি আমি আজি জানিবৰ কাৰণে আহিছিলো আমাৰ ইয়াত মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ সেক্ৰেটাৰী ছাৰৰ লগত ইয়াত আমি জানিবলগীয়া বস্তুটো বহুত আছে কথাটো এনেকে হৈছে যে যোৱা দিনত ইনকোয়াৰি হোৱাটো ইনকোয়াৰিটো তেওঁলোকে এতিয়ালৈকেও পাব্লিকলি কৰা নাই আমি জানিব পাইছো যে আমাৰ সেক্ৰেটাৰী ছাৰে কৈছে ইনকোয়াৰিটো অলৰেডি ক্লোজ হৈ গ'ল মানে ইনকোয়াৰিটো কমপ্লিট হৈ গ'ল ইনকোয়াৰিটো কমপ্লিট হোৱা পিছত এতিয়া ইনকোয়াৰি ৰিপৰ্টটো বা ইনকোয়াৰিত কি ওলাইছে বা এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালে পৰা কি কৰিছে সেইটো এতিয়ালৈকে তেওঁলোকেতো
প্ৰাইভেচি কৰি থৈ দিছে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে এইটো পাব্লিকেলি অনা নাই সেইটোহে আমি জানিব আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ৰিপৰ্টটো নহালৈকে আমি এতিয়া আমাৰ কাৰ্বি ৰাজ্যৰ ফালৰ পৰা আমি একো ইয়াত অপশ্যন দেখা নাই বা আমি একো অবজেকশ্যন মানে দিব নোৱাৰা নিচিনা আমি ইয়াত দিবলগীয়া আমি অবজেকশ্যন দিব নোৱাৰা নিচিনা ইয়াত আমি হৈ আছে কিন্তু বস্তুটো যোৱা দিনৰ পৰা আমি বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে ইয়াত যোনটো নেপোটিজম হৈছে যোনটো ইয়াত কাৰাপশ্যন হৈছে কাৰাপশ্যনৰ লগত ইয়াত যোনটো চাকৰি কিনা বেচা কৰা হৈছে বা ইয়াত চাকৰি দালালি কৰা হৈছে সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অথৰিটিজৰ পৰা যোনটো অথৰাইজ নোহোৱালৈকেতো এইটো হ'ব নোৱাৰে আজিৰ দিনত হ'ব পাৰে পংকজ জৈন কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ নহয় পংকজ জৈন এটা কাপোৰ বেপাৰী হৈ কিনি যে গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে যে তেওঁ যে নচাই ফুৰিছে সেইটো আমি আচৰিত হ'বলগীয়া কথা আৰু আজিৰ দিনত আমি দেখিব পাইছোঁ যে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাহে তেওঁৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যন দিয়া নিচিনা আমি দেখিব পাইছোঁ প্ৰটেকশ্যন দিয়া কথাটো এনেকৈ হৈছে যে যদি প্ৰটেকশ্যন দিয়া হোৱা নাই ক'লে আজিলৈকে ইনকুৱাৰী ৰিপৰ্টটো পাব্লিকেলি অনা নাই কেলে নে পংকজ জৈন কাৰণে কি ক্লিন চিট দিয়া হৈছে নেকি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা সেইটো আজি আমাৰ প্ৰশ্ন আৰু এটা কথা মই আজি ডিছক্ল'জ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কৰাপশ্যনটো হোৱাটো হৈ আছে আমি এটা দুটা আমি RTI কাগজো আমি পাব্লিকেলি আনিছোঁ কিন্তু অহা দিনত আৰু আমি আনিম আৰু ইয়াত আজি আমি আকৌ জানিব পাইছোঁ যে পংকজ জৈনৰ যোনটো ড্ৰাইভাৰ যুগল বসুমতাৰীৰ মিছেছ যোনটো নীলিমা ৰংহাংপিৰ নামতে কৰোৰ টকা তেওঁ কাম নকৰাকৈ বিল কৰিছে আৰু ইয়াত ফেভৰেটিজম কৰা হৈছে নেপোটিজম কৰা হৈছে ইয়াত তেওঁলোকে তাৰ পিছতে এতিয়া নীলিমা ৰংহাংপিৰ ক'ত আছে ক'লেতো তেওঁক কিমান কৰাপশ্যন কৰাৰ পিছত হ'লেও ইয়াত চাকৰি দিয়া হৈছে এইটো বেকডৰ তেওঁলোকে চাকৰি দিয়া হৈছে বুলি আমি জানিব পাইছোঁ আৰু আজিৰ দিনত আমাৰ এটা প্ৰশ্ন আমাৰ মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ EMৰ কাৰণে বা আমাৰ ইয়াত ছেক্ৰেটাৰীৰ কাৰণে বা আমাৰ ইয়াত CM ছাৰ আমাৰ তুলিয়াৰ মহং ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে যে পংকজ জৈন এটা কাপোৰ বেপাৰী হৈ কিনি এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল এতিয়া যুগল বসুমতাৰী যোন এতিয়া চিফ এডিচনেলত এতিয়া কিবা 3rd গ্ৰেড নে 4th গ্ৰেড পষ্টত আছে বুলি জানিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া এজন ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচিয়েলছে আজিৰ দিনত পংকজ জৈনৰ ড্ৰাইভাৰ হৈছে কেনেকৈ সেইটো কোনে তেওঁৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েলছ বা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইয়াত যোনটো চাকৰি কৰা মানুহ কাৰণে যে পংকজ জৈনৰ ড্ৰাইভাৰ বনাই দিছে যে সেইটো কোনে সাহস দিলে বা এইটো আমাৰ EMৰ পৰা ডাইৰেকশ্যন আছে নেকি বা আমাৰ ইয়াত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ডাইৰেকশ্যন আছে নেকি সেইটো আমাৰ আজি প্ৰশ্ন আমাৰ কাৰ্বি ৰাজ্যৰ প্ৰশ্ন আজি আৰু যোৱা দিনত আমি আন্দোলন কৰি আহি আছোঁ আৰু আমি ইয়াত আজিৰ দিনলৈকে আমি আন্দোলন কৰা বহুত দিন হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ৰিপৰ্ট একো দিয়া হোৱা নাই একো একশ্যন লোৱা হোৱা নাই আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা তেওঁক প্ৰটেকশ্যন দিয়া হৈছে আৰু যোনটো ইয়াত যোনটো ঘটনাত যোনকেইটা মানুহ জড়িত আছিলে আমি প্ৰথম যেতিয়া আমি ইনকুৱাৰী কৰিব গৈছোঁ তেতিয়া আমাৰ কাৰণে ষ্টেটমেণ্ট এনেকৈ দিছে যে পংকজ জৈনে ইয়াত আহি কিনি তেওঁ মানুহ লগতে ইয়াত দোকান তাৰ অফিচটো যোনটো চিফ এডিচনেল অফিচটো বন্ধ কৰি গৈছে বুলি আমাৰ লগত ষ্টেটমেণ্ট দিয়া হৈছে সেইটো আমাৰ লগত এভিডেঞ্চ হৈ আছে এটা দুটা কিন্তু ইয়াত আমি আকৌ জানিব পাইছোঁ আমি যে ইয়াত যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট ইনকুৱাৰীত ইয়াত ষ্টেটমেণ্ট দিয়া বেলেগ হৈছে ষ্টেটমেণ্ট যোনটো দিয়া বেলেগ হৈছে বা পংকজ জৈনৰ ফেভাৰত ষ্টেটমেণ্ট গৈছে মানে কি ইয়াত কোনোবা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েলছ বা ইয়াত হায়াৰ অথৰিটিৰ পৰা তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াতে কি থ্ৰেটেনিং দিয়া হৈছে নেকি সেইটো আমাৰ আজি সুধিবলগীয়া প্ৰশ্ন বা ইয়াতে ক্লিন চিট দিয়া হৈ গ'ল নেকি সেইটো আমাৰ আজি কাৰ্বি ৰাইজে জানিবলগীয়া কথা সেইকাৰণেহে ইমিডিয়েটলি ৰিপৰ্টটো পাব্লিকেলি আনিব লাগে আৰু যদি ৰিপৰ্টটো যদি আমাৰ কাৰ্বি ৰাইজৰ যদি বিৰোধী হৈ গ'লে সেইটো অহা দিনত যদি কিবা আমি আমাৰ কাৰ্বি ৰাইজৰ পৰা যদি কিবা কাৰ্বি আংলঙত যদি কিবা ডাঙৰ ঘটনা হৈ গ'লেতো সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচাৰ্ছে সেইটো ৰেছপনচিবিলিটি ল'ব লাগিব সেইটো আমাৰ চিধা কথা